Ko je prvi čovjek koji te čeka u teretani? On se od milošte zove personalni trener. Fitness coach. Koji u 6 ujutro izgleda kao da je progutao 4 ekstazije. Noć prije. Gdje si Žuki Baki? Jesmo spremni? Neprijatno ti je jebote. I pitaš ga što radimo danas, jer platio si ga da radiš. On ti radi, slušaj, 4 serije, 12 ponavljanja minimum. Boga mi kada je to malo. Prvo ćeš veli TRX malo da se zagriješ, onda veli GHD malo da zategnemo leđa, ubači dead bug i molim te swing. Ja ga gledam kao i mene sad. Jedino što znamo skraćenica na 3 slova su DVD i VHS. Znamo ovo DPS, SMP, SDP, to ne glasam koga jebe. U to ne ulazim.